Halo, jadi sekarang ada di rumah tua. Kosongnya sudah 80 tahun. Ada laporan di sini suka ngedenger orang yang lagi kotak-kotak, lagi makan. Terus, pokoknya ribut tuh. Terus kok ada mau lebat. Oh, hidup, guys. Makanya saya akan telusuri. Apa yang beban telusuri. Oke. Oh, sangat gelap sekali. Oh. Nah, ini nih. Ada hitam. Hitam. Mana hirup tuh? Pak. Oh, nah abdi mah, Pak. Oh, Gusti. Mana jurig lain? Lapat, Pak. Teh jurig di dia mah. Hah? Ada dia keur naon? Da abdi mah teh gaduh bumi atuh, Pak. Jadi di dia gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi nusuk kotak-kotrek di dia teh maneh? Mun abdi keur dahar, tanton tengkon kan sada atuh. Aduh. Anu kontrang-kontreng, mohon. Kan suara piring atuh, Pak. Tuh ada piring gitu. Astagfirullahaladzim. Khusus anu sok kolebatan. Kan sok ngangge susulumputan lebetna, ngangge sarung. Ngangge kolebatan gitu. Oh, make sarung. Aduh. Rabet cicing di dieu atuh daripada ieu kosong. Waduh. Guys. Kacau, nu gelo ieu mah meureun. Cicing di dieu. Teu beres. Geus atuh. Assalamualaikum. Tadi teh kan Jakate lagi main catur jeung si Aceng nu jaga warung di hareup. Nah, terus kan itu teh Jakate tinggal sesa kuda sama raja. Terus si Aceng teh ojo-ojo sekak cenah kitu. Jakate mikir atuh. Mikir muter. Sesa kuda sama raja. Ayo si Aceng mah aya seter, aya kuda, aya kuncung. Terus aku teh udah mikir. Sesa aya kuda. Udah si rajanya teh naik kuda. Lompat heula. Terus si Acengnya marah. Ngambek ka Jakate. Teu bisa cenah. Aya raja naik kuda. Pan mun perang oge. Eta aya kuda. Rajana kasedek nya geus we naek. Geus lompat. Neang baturna. Ke balik di nyerang. Pan gitu atuh. Pakai logika atuh, Ceng. Aceng mah. Aduh. Jadi Jakate. Tadi Aceng marah teh jadi aduh. Belum bisa main catur. Memang. Sesa kuda sama raja. Buat apa ada kuda ya? Udah we ditaekan ku raja. Tuh. Lupa tuh itu atuh nabet ngam itu yang Jaka pikirkan. Kenapa si Aceng marah? Pokoknya begitu. Pokoknya mah gak asik main sama Aceng, gak asik.
Saya ada di hutan Dago Pakar. Lagi ngintip kuntilanak. Sudah meresahkan. Tapi lagi kuntilanaknya ganti baju. Waduh, seksi. Aduh, kenapa kan kuntilanak ganti baju ya? Kok ungket-ungketan ya?